cho nhau cắt cứ việc một khối vì muốn cái pra cắt ní rồi giờ ní 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 chụp đi so vùng không đi mũi tiết không những cắt tam cõi về đó nông ní miên một vùng vùng mùi kể toàn tiết nhông cu mà nè hỏi mình ấy cho một cái trong ngày với với một đấy pha pram chẳng nhông cu vì ní đó ní và pram ấy tập bắt tổng tổng mấy trăm pram ấy nó tầm đấy nè lục đi chào cả để sang nhông lục đi chào về thì chọt toàn dòng một quá trấu chẳng ấy thầu ca cu to tiết bằng cắt ca okay. Chẳng ai chầm hiên ở ní bia ở thầm nắng okay, bằng phần đấy sao tục với sẵn okay, to một tiết ở cô ta lẹ thằng crom đấy anh ấy trong crom biaประมาณ3តែប្រវែង15ហើយពីខាងណានេះពីខាងស្ដាំដៃបើយើងមើលនេះមកចានេះវាប្រភេទជា partial flank គួរតែលាក់មកក្រោមសិនខេដាក់ខនquáចាំដាក់ដែលមិនតិនវាតាមក្រោយcao đấy
Chết. Rồi trong cu vào đầu cho này chú thấy kê đây. Đọc ram. Cu vào đầu cho mọi nhảy nhảy cho mà lờ. Bấy. Hơi chỉ lọt với cứ. Cùng mùi cả lăng. Cái chùm hiên này. Ok. Bây giờ thấy dân tin một hàng mà. Hàng với cứ. Lên một ráo. Anh ấy phía 4 4 bộ 7 cả lá 11 cả lá mà thầmนี้ 4 này hay bộ cam 7 cả lá mất 11 cả láនេះជា material outside គេឥឡូវវាយើងអាចបោះឡើងវិញបានពីបាទដល់លើនេះ3អត់ទេត្រូវស្អីយើងមើលទៅដឹងស្ទើរស្មើគ្នាបាយណាខុសឈប់អានេះកំពុងវាប្រមាណអូអានេះ3ហើយអានេះ3កន្លះអញ្ចឹង3កន្លះបូកនេះ3ទៀត6កន្លះចានេះគាត់ថា3ហើយអញ្ចឹងវាថែម3ទៀត3កន្លះទៀតឡើង6កន្លះបានត្រូវស្អីយើង3យើងរាប់ទៅធំនេះទេនេះខាងត្រូវចេះ3ធំនេះ3កន្លះហើយក្រោម3ទៀតឡើង6កន្លះអូខេ material outside 11.5 ឥឡូវសាក់បោះម្ដងទៀតតើ3ឬអត់នេះ3អញ្ចឹងយើងដើម្បីព្យាយាមធ្វើកុំឲ្យខុសយើងត្រូវធ្វើឲ្យមួយយើងត្រូវវាស់មួយតែពេលខុសគឺពិបាកកែ sheet metal ហ្នឹងហើយចម្ងាយសរុប top view អានេះគឺកម្ម7កន្លះតង់សង circle ហើយវងក្នុងអាតូចគឺ4អូនេះប្រហែលជាខុសអញ្ចឹងសារអី4គឺនៅខាងក្នុងនេះឥឡូវយើងវាស់ម្ដងទៀតធ្វើម៉េចប្រកាសថា4នេះមកដល់នេះគឺអានេះ4តែ3នេះយើងវាស់នេះម្ដងទៀត
តែ10កន្លះទេអញ្ចឹងវាត្រូវ11កន្លះ 1.5 អញ្ចឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលហើយគឺធ្វើ1វាស់1កើតclick cut អូខេនេះវាស់ verify ម្ដងទៀត6កន្លះមែនអត់ចុះ6.3ដាក់1កន្លះច្បាស់ចេះជា6.3អញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញាព្រួយចេះបើយើងដាក់មកនេះវាកាត់មកនេះវាកាត់ថែមទៅ2ប៉ុន្តែវាមិនមែនចឹងទេយើងត្រូវតែដាក់មកនេះ6.5ប៉ុន្តែវាអាចប្រែប្រួលទៀតនេះខុសទៀតហើយខ្ញុំមើលហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ dimension វាទៅហើយនេះត្រូវតែពណ៌ក្រហមជៀសវាងវាប្រែប្រួល6.5ចាប់បាត់ហើយអូនេះណានេះមួយទៀតកើតបដ ாய் ពីដំបូងនេះត្រូវហើយតែពេលនេះប្រែប្រួលអញ្ចឹងអានេះ6.3ទេខុសអាថ្មីអូអានេះ measurement point outside អញ្ចឹងដើម្បីថែម1ទៅវាដល់ 12.5 មិនត្រូវមក 11.5 ទេ15 4អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះបានមួយចំហៀងម្សងមួយចំហៀងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ